Give me the Viennese tower. Ai stila. Ai ngā tuputupu. Niwa whatai atu wita. Hulu. Ata lutunga holani. E whakakoe. Whakahania ni a pone. Sina watikani. Malo. E seri. Nia. Are you sure kakafusisi eh? Which one is longer? Ai seri wita walolo. Neli pusing lato. Thank you. Hai sinai takala. Pendu dipo. Hai tako. Fifi. Hai Aisha. Avin. Saraya. Stella Bianca. From Tonga. G Daisy. Kelela tomo oa. Sipola ino ke afmi mo unga. Dili akai. Hale siri refi. Rest in peace. Fun polio. Sipola. And you le siri refi. Ika afula sike. Ana fuspon finau. And Mary Pulu to allow. Ai hau pati. Mainan. Aku maina katu. Pat kalau ni. Sampai kofi mi ai mau. Pati ni ani yang efai. Sorry ni ai. Ko tau ilo ni an tong ni mak ni foi mi api. It's so nice. Get it for free. Kono value to jono. Nia. Alfon boleh honey. Ya le mai honey le mai. Ai. Nyango was safe Facebook ko ya umma fu fine pa Facebook ya. Ai ta nia. Ai ya we. Umma ye fine. Ka fu ki umma ye ya ko na ni umma ya. Ka ko ko fu a ya. Inu kawa ya. Inu pia ya Inu ai ne ya hege kona ka ko te whana me age kona. Faskole whamore more. Mamun ke kaloni anu whana he. Waska kakat ke fumohina ko kita pe ma fupilo. Fana mo foi o, hein? Nam lele pilo.
honey, lea maia. Ai mele ala maka mafi. Ke le lo tau mo ua. Pete ngata awhiwhi. Ai, Tirasha, whale tau. And to you, Ula Liwaki. How are you, Ula? Mele nau ai lea. Na tuni pe e kunai ki he ha. Malea iwa hapoi. Ako is Pamela Waro. Nia, Tirasha. Said hi, Nia. Say hi, Nia. Evelini moja Nia ya. Evelini kau tai taula. Ai Melanie mo ala whiwhi ke toko. Hau ke whai tau pāti. Na ose fuseila. Kai, as ngalo ia talpeu aga ni usio o. Ufuta, he? Mo mai pa. As ngalo ai peko ia ai. Sa ngau hoko, he? Ki alo kuma tau talavongi iau, he? Tako ko itaya. Hai awe. Hai. Especia fufiri. Betan dalakai. Hai. Isita. Ako ingo pea pesi. Hai wini. Oi otmotu lalavi. Kapega koe. Hoi. Ko hia. Love me forever. Love si i mea. Ta utu au hen pe ke. Ha polo ken mai ka. Ako umahal mo ka kai. Pa to faita, he? Hai awe. Hai mele ala maka mafi. And to you, Napita, soka paula latu. Tu fuko sio asuka. Kai to ya we foi tamauria. Ai kato kakala moala toki. Atu fasko ni mamotolo. Yawe. Only one for you. Ai agnata mai. Ai soni ala me mai. E to moi mana tu. Ai vika tu niwa. Mele ala maka. O fani mau. Ai waka kala talia. Famaya. O famaya voice box o poto. O famaya. Tuko whaka I, he? Te au. Hai roots lo au. La menita ala wafu. Pea mo koe ana kafo. Puna mai koe mate, he? Ko muna mai an mate. Ye o whamale. Ana kafo. Tiri la le halatoa. Heku whatawhiri. Kolope. Ameria after follow. Tini Samoa Sili Oe. Hai lupe mano li sala ke le mete la pota ke saya o tuafi. Loto I he feo hi. Heko sin fi halaki ko tofi halaki. Hai Steven. Sila mo tawa moto. Ota meleula ofana. Fucking maya vis box, eh? Fucking maya. Fucking maya. Honey. Fucking mai kife. Hai china huavi. En una latu. Dimantu po. Always with you. Voice box. So please don't forget, but remember. I know, but the umalo, eh? Remember, I'll never. Oh, honey, I love you forever.
Hi, Gina. Honey. Riesina. Siu. Sebagai siu he kovi, eh? Siu taka yo kalani. Siu taka yo kalani kau mātule. Awha. Tila mawhile o Leslie Pepe. Tila lei hala toa ne o la mano. Nia. O te to tā mahiwa whamamai pe. Ahmed Chan, what are you doing here? Get out. You don't speak my language. Get out now. Sai. Tawhia fuhiwa nia na toi hawa fuhiwa pe. Sai. O te tā mai taimu lai we. Whikahoa no ni ha, eh? Hela ia Caroline Bendan. No doing my whikahoa ni a William. Ka whitong ya tae laivi. Sai. Pe ia ngā mohi ngoa ke. He di ai tui Fenton. Mere whinau tau whakawhus. Pe ia ke ka whalai wina na tuapo. Sai ane afi. Nau kole kia ana fuspong. Pai kai whakaiku. Ana fuspong whinau. Nau kole ki ai. Ke hao mua. Ke oko api. As a witness. As a witness, eh? Ko ana ina na say hello kai. Ko tanga ana. Hao. Keta. Ai ange ai fofo I flower pe mo ni lau ka usama. Pe I kai. Hao. Keta whinga. Ke put ai fofo I the end. He. Ke tapuni e flower. Pe tapuni he. Tapuni he toko fiha. Kuna si hawa ana he. Neonga pe masiku. Si puke ana. Kai tu puke pe o hao. Ta utu pe. As a eyewitness. Kai hiki mai fupalak boy he. Foto. Mai mai fufo I maka. Fita kai Albert Einstein ata. Calculate. Tulau. It took so long. A e ma mea gona. Takohi. Pea alatu e mea aia. Kau mea. Toi weke. Hua te ma fola. Fola koe flower. Ki toa ki musi e he backyard. Pe mai ana. Ko pea tofihain. Na mai ia. Wangi au ni mahano. Ko pea ko ose kakai. Pawe ose kakai ai. Sai. Wa foi laini o koko tofihaya. Ni mangi au ta hawa. Okay. Ni mangi au ta hawa ka. Gatinia. Ata tawe me ni mangi au ta hawa. Ki mui. Kat ni ande ne vahe kakai kono mua mai. Ki hope tua ka tapunia. Mea nai hoko. Calculate atu. Pe koe fiha e mao e katnia. Ke vahe a kakai kono tua ka tapuni. Calculate atu mea. E ke mai pe koe fiha. Taha ua miliona. Koe gana po e 1 miliona. Whakapo. Koe 1 miliona me fe. Oh my gosh. Ko wongoi ka te au he. Ko lele su ka ki o ngā. Ka mea he. E ku hangi ko ka wale. E ku whakatoa ngai. E ku whakasisere a tā au he. Ha o William pe mai. Ko hao ke sio pe mai. Ko peangi. William, don't make fun of your mommy. Hen aku hu ke YouTube. Pe au lau e mea ni. Pe au alge ku kolo. Pe au lau ai he. Pe au study ai he. Pe au osiko ya. Pe au hao. Au hiva kono vi ma. Of to ki fu flower. Pe ko hamina hoko. Ngai mea nau lau ki ai. Na e whakamatala katoa ka kai koe ni. Koe mea koe ni. O koe koe pilamita. Ua ki hia. Ko hono wa. Koe mea koe ni. O ne tapa ki. Tapa kina ngai mo ui he. Koe ua ia. Ko hono tolu. Koe mea koe ni. It's quick money he. E mao ho se nit vave ai. Koe ngā koe ngai mo ua. Whimau ke te tongi mo ngai hāfua he. Pa koe te hoko atu. Sai koe mea koe ni. O peheni hono ai.
Koe whalau malewa ngahi lao. Pea tala mai ko ngahi lao e. Ai whai lao la lahi e tolu te ulawe gai very soon. Ka ko ngahi lao no whalau mai. Pea pehe lewa he siana. Sai koe flower ko ni e leri haki wahatain. Pea osi ko ia pe tāpuni. Pea koe uhinga o tāpuni ai. I he anga koe oi ngahi calculation ma ngahi mea koe na laku mai. Kono inga he koe whakawhika kai to ua pe. Whakawhika ui toko ua. Osika, kai te whemau ki whakawhika kai he oso wahe. Osi pa wahe ko fui. Ilo hake pa to hata utu ilo to he. Kai ki te whemau ki whakawhika kai. Pa koe ia ko tauto na naf mo ana. Alu ek mana tuku. Ngai fu hoa e fiha he. Na aku study ai me an. Peao wako. Peao whekumi. Pea na aku very, very sure. Kai huma viliami. Ta mai e viliami. Not everything on YouTube is real. That's what Viliami said. I said, are you for real? Viliami said, no, mommy. Everybody on YouTube, they want views. They want to get paid by YouTube. So they have to make videos, even create lies that can attract. Why face your lies? You don't know, Mom, but there are people who like watching lies. Hey? The time watching lives, if I know my, I'm watching lives, eh? That I will more, I'll rhyme, I'll hang out for you. Watch my lives, watch my lies. I can't tell you, Yabi. Get it, go YouTube or go to Tapu. Because I may not if I know go ki. Because I may not tell and I talk I give for offer. Because I give Fano, I get but now fake cow, eh? But now I'll join ye. Aya. Paki how go here? Okay, hokot the time. Viliami, please, Viliami. I was very sure. And I did a research and I even got a confirmation. And you have seen with your sister. Heki for time no, it blossomed and it created lives. And then it went down as fast as it started. Okay. Kalahan ko lema Viliami monekata, eh? Ko lahi ko ngoi ka te au. Ko whakasisere ata au, he? Pa ko ngoi iau ka te au. I don't know what to believe anymore. He ngai mea ko ni. Ato hui pa kia whaoke online ni. Aku very, very sure pa mo sio bena ka mata i hafua. Ka ke. Ko uhinga na kole ka ana. Ha mua ana ki ta. Tai me ahe fupalak boy. Fima uke ilo. Pea tāpuni me a whakaku. Hai whola. Hei whaiku. Ala te me aia. O si mahino mai pe ia he ata. Ai spell ai fo ilia koe bankruptcy. Koe me aia te wiku ki ai. Mo iku ki pilisone o ngai pōpula, he? I he mea koe ni. Mani suki whatu tāmaki. Pea koe ia e ko alo ik whakau. He wiki ko sina sio ifai hele video a lawyer me Illinois in America. Na video a lawyer ko ni pena ne lea mahino. Aya ko soki ni video. O ko hame ka te au o kai ke biased in video. Ko ni video hange ko video ko poni. Ko ene lea ko whatokanga ki kakai. O ilo ki saifo kai ke whatahe alo whanongo he video. Ko ala kau ki video ko ka usama he. Toko lahi kau viuia. Saya whunga tolu he loi. Ka lea mai e loi ai tatapu mo lea mai wa nari son tupo ko he leti ho. Ka ki toko lahi kau sio ia. Ki he mo oni. Pa ko hangi piko kwa video hat ko ni. I'm sure you don't want to watch. Te mo to watch ngai video wa ngai. Ngai mea ko leri ko he. Whatever your decision is, whatever you think about doing next, let me tell you, I'm so sorry, Uakipe. I'm so sorry that this happened. I'm so sorry I brought you all along up to this point. Pia mauta baki ni, pia hala ni, pia rifani ni,
Pia stuck ani up to this day. Ospaanga. Kaki whaia refund. Kaki tau ilo wa me hoko atu. Pia koe kau fu o loto ma mahi life au ria. Ane pōko. Ta utu peo koko fu kumukumu hono si ofi fo flower. Pia ma pelo I whai pehe sia ko moi. How for hantala mai. Come upstairs. Tokot whalere ko moi nga. O moi. Ko ake sake. Ko me hafe whai. Kainga. Ko urakme mea ko le atu. Ahoni na tō lahe o mautolu. Na mautohi mai. O mai penga kauni. Tato te whiro I Amerika. Pea mo asereria. Pea mo mautolu. Mautohi mai. O mai e a kauni. Ke whakahou atu. Ai mafu. Ta hafe whini au ni mau. O se mea na. O sio mata ka ani awhin mo ana. Ka pēo tō lota o te awe wakami. Mo ek mai puhai mena talatu. Ko pēo stop. Alwa te ngai foi sa, ngai foi capital. He mo T, mo O, mo P. Pēo al mo exclamation mark. Ka ea te foi toti lang. Stop. He be mai a kwende transfer it. I mean, alwa te foi stop. Stop right there. Do not transfer. Be mai a. What happened? No te no an effort. Don't. I mean I hoko ni afi. Tama ko hamina hoko. Toksio lai via po. Ko me na hoko. E ma fi mo ana. Hono finga foi flower. Ki tapuni os whakamanga pe ia. Ma ko ngo tatu e whakamanga pe hea pe ia o hange ko nguto heri. He kai te tapuni ia. Ko scam tak mo on pe lau. Ko me aia ko no. E ko hono hinga. O kune hanga ia kangi mo uye kakai. Na ko me aia ko fu anga he. Ko ne whakamanga. O kune hanga ia wholofua kakai. Wholofua hau mo panga. Pekiri mo to si ai. Mo to I mai ka te au. Ko kulea ko ni. Ko mo ilo bina mo hao he. I am like an open book. Mo si o ke hanga ngā we. A pe panga he o alwe. A pe panga he o alwe. Kai pe ia me aia e ola. Mahalo tak mo on belau. Ko me ania ko te volo. Ko fu te volo. E ko no inga. O kune ha me panga. Pa ne hanga. Ngā heo tawata mai. He. It made us all. It. Ono kehe ngahi. Ulunganga kehe kakai. Oku asi mai. Taime wege mawa e nau wahe. Taime wege mawa e rifani. Taime wege mawa e mena e palomisi. Ka mou si o ke ase ngahi anga kehe. Ho Yahweh. Toki mahino he. E ki ua ni manoa. Ka pau aspe he mai whawhotunga. Hoa noa ai. Ka mana moto tong mai ka te au. A fit ni manoa. Kon ko te latu o sifulai toko to au whai toka. Ka koe lea na tahara mausia. I was there. And I tell you. Na usia o ke tafi mai panga. Pena tafi panga. Ne kaki. Ha uia ta utu. Tafi mai pia alo te hawa koe. Tafi mai pia alo. Moi ngā hianga whai keke. Ai tae whai tasonu. Ai manu. Ai whawhiki ki he. Ai. Au pia mō sio pe he. Ko kamata ke. Ai kakaia he ngai flower he. Ko kamata ke na. Ma o koe na mahepa na wangale na tohu tu kuangi. Na tohu ngā kakai flower. Ko ngaka na piki ma o na tohu whai flower. A te rifani ko tong yau ni manoa a tohu taha he. To oi kakai ko ko frontline ni e whai te au. Pau ko whai toko te au e whai sea na totongi. Ko te au e ni waka te au. Ma o he whai frontline ni e whai tupu he. Ka rifan besi kakai e wani manoa. O ku hanga he meani. O ne o mai e ngahi ulunganga kovi. Pea mangai unganga furiki van. Pea mangai unganga wharifia. He pehe ai ono no. Ko ngā ue a te volo. O kune hao. I he teunga o e lami he. Ka koe ulofi. Pea koe ni kakaitonga. Mo whanongo whalelei mai ka te au he ahoni. Ka utala atu. He koe kulea atu eni. O kua au ai mo ua. Ki ho kumukumu he taimini. Ko Wawa I hupe o kei aski o lunga. I he ea, he? Mo ilo ngai fo. Mo ilo te lue ko he toa whakapo haa ngai whitu ko ia, he? Mo se whaiva. O koe ngai fo mea koe koe quicksand. Pa koe quicksand koe one o kumolu. Pa koe taimo o te tō ai ki loto ke te tuu mao.
he ko te toi ta kai holo, ha mea e hoko tene komo I a koe, o ne suck you down, o ne hanga suck you down deeper. The more you flap your hands around and call for help, the more it's going to pull you down until hame oko, ko me le mo he fu me amate. Pe ko ia ko o tato, ko fu me ko ni uhangi hafu quicksand. He aku hauia, o kaida bisu e me ana fai. O ku hauia he, ya ko peka mo sio ko foi me ngo sio. Tai mo kamata ha ki riri hata masi. O lucky weekend, pa mo fatonga ibe na ko pehen. Fiu teke kakai, he fai rak mahina. Ai o mai au kolo ko kakai ko ke. Hange ko holo misi ke ovava. Ai o ke ki ap ko ya he po ki holo ko ya. Lesi sita, pa ko mene tako wiloi. Ko ihi ko na os. Manu ro na os. Ta milo na ta fo ri fia. O na os ilo he. Pe ko na ilo na tol. Ko fai nga mea ke te vee o mape. Ko te mo a tu pe tau e la moa. Te kau ki ta raki vahe. And see. Ko os po raki vahe ga os fefia ya. Pa e to ai pe ia fo iua ngai mui ai ko ia pe ia he. E vahe tu o tolu ia. Os go ne vahe tu o tolu me taimi staka ga fo flower. O staka i pe wa oke ahon. Pa mo si o ke mea. Ai, o no o fai. Tako mo oni pe tala noa. Koi me ani o whare fia. E ne hao he. Taimi nai. Sa sala ai he ngalo e ha. Api, ai ono a whi Amerika. Ko hai ia e tai whi mao. Ai monu ko ia. Whaka ofa. Full time pandemic en. Full time ene oi. Whi amokaki. Full time ene oi. Whainga ta hardship he. La he ni ko lay off he ngā we. Kono i ngā whaka full pandemic. Kai pehe mai e fu me aia. Kungi ne ka kai. It looks for desperate people. Asi ka kai go whi mau lai tā koe toko ni. Asi ka kai ia o keina he fu manu ko ni. Ai fu manu ko ni. Ko sātana ia. Ai ono no koni ko lehat ka moto ka kai. Motolo kone na iki fie o mai ko sign up. Mo tala ko ono mo on motolo. Koin ku talatu. Koin mo ana aniafi. E ma mei hu at ke fu halanga lelue. Hono, wha oto atu koe ngai fu flower. Hangi koe lau, ko heri o bottomless. Hell is bottomless. Pau ta taupe, mo usama. Kaki ano takere. Ko whia toi whitu, e toi tapu. Pea koe tau alu ke ngai whakataha angalotu. O tau whanonga he kupu ilia ko pehe. Ko e luo, ta e iai ano takere. Iyo. Ko usama ia, ko lipa nga ia, ani ko ni go fai. Whanau le leme ka tat ka motol. He oku hau ase tan he. Hau, hangi ko lau. Oku hau e ngahi lipa nga, he ngahi whaunga ke. He, ko whahingo ai koe, ko whakahingo ai ke, ko aiki whai teknik koe ke, ko aiki whai teknik koe ke. Ka koe fu bottom line is, ko i ono. Ko e anga, tene hanga, whalofua koe, keina koe, whaapoko koe, whalofua koe, pako ho, e menia. Teke tau lewa hangi koe ngua he ani. Ko tau koe ni, nea ngu tau tui whare he, kai tui ke he mo tau tui homelessi, he ve McDonald's. Kai ki toi ke he, ko nui taimi ni, o tu maari ange, tāsio atai ati au. He kono ngā ko sio, ke ku masiwa. Tānai tōtoni ku nofu pēha kaloni, tuko kaloni, he, ko alu ke hotere, he. Pum sio peke, pupu, koe au ke hotere. Moi kai whare kai he, kai ke ngātau lava ave au ke hotere mo whanau, koutou lava ave mo timi he, ave at mo full voice box he. Saute mo voice box he, talo pangai mo voice box. I he aku ngai fu bonasi, i kaloni. Lono tonga au nofu e sai. Pehe mai au ke, panga mame mo panga lahi. Pako whi ia he aoni. Gone with the winds. Mo sio ka kai, pia mo pike mau. Neo mai tau masiwa, he? Mo ilo pita tupo ki tonga. Tau tupu paku he? Ko mau api ia masi hive. Paku i vai ni te au ak mau tolu. Ilo pita mo vai ni o tau ne ilo. And I'm not shy. He kai ko hak whiri ake alif ke mama ni masiwa. That's just the plan of God for me.
For poverty will can either make greatness out of you, or it can make nothing out of you, depending on how you perceive things. Pako ngai whakailonga in te ohanga talat ka mo tolu I ahon. Ulua kipe, ke mo ilo he ahon, ai whakailonga. Ko whakailonga, oku tolu. Mau la ia he. Ka koe whakailonga ne tolu. Kai peto e hangi lai kaure kai kananga he, kai toi fihi. Pako whakailonga ne tolu pe. Ulua ki, ka ke ala tau whaki ripanga. Pea ok fie mau koe. Ke whakaafe kakai. He? Sai. Ko ne momeni tipo peatu. Invite two people. Run for your life. Peka pauleva. Ai atu ka he ko fifinga ke kumisu ke ilo ke tui. Moi ala tu ka foi la honoa. Ko honoa. Te to toki peki paanga si kai ha. Kai ma o ha inga paanga lai. Ai mo tui ho su ka ke lere po ka ho to lere. Pea ko hono tolu. Ko foi tolu en okpehen. O tala mai, ko ki foi ko puli an. Pea te tau vilo pepe he, ai pio pepe he. O pepe he fefe. Mo lio me ko puli an ni na salat mo ngutu. Pa tau vilo ai pe. Kai, ko mama ni nia oi osi. Ko he mani ni forever. Everything must come to an end. Think about it. O vilo fefe. Ko whakailonga ia oi scam. Ko vilo pepe he ai pe. Kai toi osia. Until what? Until you got stuck. Kai fungi he. Kai toi ha toto ia he. Ke misi he fu vampire he. Kai toi ha kakai ia he. Ke ayo feed a ke fu te walo he. Fu no. Ko ngai ko di kakai. Ko mea mo ui ai fu usama. Ko mea mo ui ai ko ha. Ko foi uloi wa. Ho ke kumai. Ko o awa kumai foi uloi wa. Ke whakamanga mai fu usama. Ke whawhanga aki. Ke makona ia. Ka ke haa koe. Te wha ofita tau mo au. Up to today. Ko whakailonga kakai ko ndatu. Ko ake pongpong ni. Ko mea ko sa ia. Ko pongpong ko toa. Ko o sebe ki pepa mo ki pen. Right by my bed. Ko pe pongpong ni. Wana whakpalapale mana mo hei. I slept on it. Po ane po. Ngau e tok he ose tolu. Ko aku fiu whakaukai. Pako ha mea whai ke fumea. He? Pako ha mea tala ke kakai. Pea we whakamahe. Ose o mosio mai na ua ko osi he ko. Veta kai maa whana tuntu aki. Ko he nia koe ha. O kua hanga we are talk you out of it. Mosio wa mea pe. Ko ki whina pasi. Na e ulu sino a te walo. Na e hao te walo. Pea ne whakaari mai ka te au. Ai vi sone. Andui. Kau. Andui kau. Whai mana wa a whelo. He? O whai e ke mana. O lawa bima te walo whai mana. Hana whai ke he. He koe mana wa whai te walo. Kai ke tolonga ia. It's temporary. Pea koe ia. Koe mea koe na o sio ki ai. Na e hao te walo. Pea ne ilo. Ko au. Ko public figure. I Facebook ka. Pea like ko follow a. Pea te walo. Foi fine to tonu en ke huai. He? Ha te walo na ulawe mai video ki mua. E ku sio ke foi fo I flower. E ne whaka of ofa. Mo ne matala hange mai koe. He koe mantu I ngai video ko ki mua na ulawe. Hange mai ngai foi lau ia. Ngai foi matala ia oi. Afu foi low test pako foi water lily. Hange mai ia koe. Tala koe oi. Kiri pako scale koe. Oi. Dragon. O mana tu le lembe nai. Ko mea na sio ki ai. Aku saki. Fuck off of aki foi flower. He. Fuck off of a paupe he. Sio ke mea. O mai he mea pangalai whauria. O vani makilu. I he ki waha taimi no. I he foi. Aho petaha puria. Aloa uki he 0 I bank accounts. In one day. Ako na whai. Te volo whapanga. Puri te volo kalaka kai fua kau. Kata mai ka te au. Kau fua hau foi ulu. Fusi hau te ringa. Whakapupula hau kula ingutu.
Ho kaka iau. He. Sange ke mea panga o whai. Kakai. Mau to kanga koe ko tātu. Tau tupa ki tō ngau tau masiwa pe. Kau tau mo ui pe. Tau mo ui lelei ta tau pe mai. Mo ui ko. Mau he tama milionea he. Ko tau. Kai haka mei o. Ko mea ko saia he. Kai haka mei o inu ake vai haka mei. Mani ui whawhai ke hat pe. Kako mo ui lelei pe. Mo ui lelei anga ui ai. Ko i nai ki usukai tō. O sio. He masiwa. Paka pau e hawa ta haia he. Ka hawa ta hami muri o ai mahu. Ai mahu ki whai mea. O sta mai be mātu aia. No. Laka angi tau nof masiwa pe. O tau nof ata pe. Laka angi. Tau in mai haka pe. O tau nof ata pe. Ka inga tonga. Where are those days? Those days are long gone. They're long gone. Tamini ko ito in mai haka ta haia. But those days should never be erased from here. Ha, wengai. Kulupuli panga wengai ha kono tuaki hatu he utaba. Tuaki hatu. Ko o ila pe koe. You should be able to add 1 and 1 equal 2. He, tanagi taha mataha ota. Ota. Tanagi taha mataha ta. Koe te malo ya. Koe taha mataha o kua. Pea pao koe te poto tanaki. Koe whaka o whai kako koe. Like myself. Pea koe o mea hoko. Pā ki a whauwhu ase pānga. Talo ai kou tupu ki he mamani whaka papau ke o tuhelangi. Kou toksione pānga lai pehe. Kau mea nao ke taimi. Whakaliri a so ke pānga. Whakaliri a lai whauria man. O si ia o man bea hua ke fōi. He lau e pānga. A mo songi e mea tau e te voloi. He nai pau nai lawa ki o whanong ke nere a. Nai os pē mai a o te i whakaliri a. He ia taimi. Te ki toi whaamua. Good, that's exactly right. Tai mini e usio ke kakai, he nau hau. Wa nau eke nau sirini, ai panga koe nau palo meska nau tolu. Koe ke mau. Koe hana ua ko. Koe whakamana mana iau. O sio ke hanga he mea kowe taha whanau imai mea kowe wanoa. Koe uhi ambe koe ha pa A-A-N-G-A-A pa anga. Pea koe usama oku. Ongo tatau pe kurai mo e whailea koe pā anga. Kakai mo tō kanga. Sai tau whakpeke peisiki. Tau whakpeke he kai fune i mei mo i mai haka. Tau whakpeke ai. O koe ai nonga. He kai te ki stroke so mange. O askamana ming ming. Kai ki ta hai via kirimi. Kirimi ka la rem ke ai kita ki te look young. Ko whakapapa ko sa tau ka te au. Aku os ilonga manga whelai me kana os ka mata whak masike. Mana ki look hangi. I look young he. Os ka tau whak young ia koe te haiwe kirimi. He stressi. E ko ini fia. E mak me hasiri ni man. Os i vilo whake paanga ia. He koe mea u whatuputupu. O ku la koe paanga ki lata vilohi. Vai koe alu koe. Alu pe ia alu au pito he. Pea ko mau paanga pe, nai la ki loto, ki vilohi ka vai. Kono ngā koe hako whatotua, e alu ni i koe koe, leia ki tua sea kare, o kumai ka kai ki o mai, o fit, he, la koe hai whewhia ke ulo pe a fi, kai e fute volo. Ha meu hoko, alu at whakia, kai ka kai ake mamani. Ko ane kua osi, hane meu hoko. Tai meu ka kai te volo, whawhare tolo, o ka tai mai tau tolo. Kakai ko lea ko ni ko fasi sebe moau. Ko ya tahe wan li paanga he e lava o come like myself. O ha o lea ka mo tolu talato moni. A kon go tatu. Ko uhinga ko lea because I know. I have seen with my eyes. Ko awen mo ana ni afi. I have ni mo tu ai. Ko ai be me ma winga o na ke lea ki te ui ta ki ha ta utu and witness. Pea koe hoko kona e mea koni. Wa te whalawa. Kai ila ana e whahalai. Ko mea wina o taongia ana. Something is wrong. That's what I said to her. Si taut whalongolongo. A ana. Because ko ana
Ia katoa ngai whai flower. Ko ana nai fōlaita ni matala. Ana nai flower ko patala ni gifu akau. And she looked after her people very well. Oku nofo pe wata ai ngai flower. O hange ko ana. Nofo pe ana ako toa. Ko nai pe whanga mari he. Whalea mai ana. E kakai. Hange ko lau. Oku hanga. E ki ilif panga mo nai whai. O ne whakaari mai. Na tula to tonu e takotoa. And how they value money in their life. Oku mua a sirini. Pe mua a eiki. O mua ho whimau. Pe mua ho kakai. Oku. I was loving him now niki mua. Tai me whainga ta hangi ko Titanic. Le kakai ni ku mo'i. Ngai maka koe na alui whakoi ke whaheka. Mausi koe nau o ke whaka, he? Only a few people, including Rose Mochek. Tai mia asiai. Ai urunga hata tonu a tangata. Tai mi koe whainga ta. Nai lea mautaki. Ko Paisten Famisiona. Ko Eric Bishamwe. Nane me. Ako ngingila. Te whai totonu. E taimi o te mao e whainga maari e ke whai hala. Kana e kai ke whai hala. O ku ngingila e te whai totonu. E taimi o ke mao e whainga maari e ke whai hala. Kana e kai ke whai hala. Ako soka mon. Ngai taimi ko ne whainga ta. Whea moka ki. Ko unga ko fu pandemiki. People do a lot of things. They would do anything to keep alive. Andu i ta no ki mua. Ai uhiga nau en apa helipanga. Kono ngā koe ha oe COVID-19, ha oe coronavirus, ha oe pandemiki, ha oe sia businessi. Oe sia i pek o ta. Lahi panga, kātoe panga, kau kastamai a se lia mana maluafi. Os kātoe panga koe, ihe e kuhanga o te whakatau me ake koloa, ki whai homoloto. Kono inga ki swap ki ai, pi whawhitong ki ai. Mana tui mo toku corona. We don't do swaps. We don't do exchanges. And we don't do refunds. Pako hinga ia. Na kualai. Ki panga ko. Ku mo ilo pu mo sio mai. Make la tu he me. Perth he. Taine ko Marion whanganuku. Mo sio mai pe ke ulai mi ako toa. He ko peat ko ha mo sio mai. Ko whimotua tako Catalina Tonga he. Me Amerika. Ta ko ai no tali ni klimata me Amerika. Masi malo ya mo tayo ai ma ku live he. Fo fina mo to kai panga mau kala ni ma wo oso kai. Ka kai ki mo ila. Bong ini ko a ko to ki ka ta. Ka fa mo le ka na to. Fa ma tala ki ka ta he. O lau. Ko historia ni hik mo ui. A weni ko puke le ko te seila lahi. I he ongo whanua loa, Australia mo New Zealand. Ai tāmai pure ki mua. Pea ose tau. Pea ose New Year. Tāmai pure o tala mai. Ko e mo onye mea kono ko usio kai peo ko papea. Ko e mea ko usio kai. Ko usio wen ki ngā ue mahina ko usi ako December. Ko usio wen na i yaha fo ngā ue ko tāna whakau. Zero. Ko hai la mano ia. Mo se mai ko ni mo ilele. Ni ho mo ko nga ui pa ko ko tano futa ko tano i famoni. Ko le ma be me mo oni. Kai ya fo nga ui ta. Fa hu ti sema. We sia bisisi. We ngana alwai in November. Ah ko data hai ko kai ko customer ko ko kau hostess ta tau buk tau ota. Tau party. Ta ko we sia business e corona. Me wako. Ta mai ka hostess ya. Fa ma mai ko tari io. Panga. O te moto ota moto. Mo tari ke mai ota ko ko na ko mo ta polo ota moto te pigi o mai ota raki ya. Pa kai ko a coffee company.
Ko COVID pandemic. Peneka ya nobody. Ya ta do na lot of pandemic. Nobody had control of it. No one. It just happened. It happened. We have to accept and adjust our lives and think positive, move forward, and be proactive about our situations. However, the whanau mai he, bea ko ho honga koe, ke taha mea ke hene surfaced. Asake, o kau mai e li paanga koe ni, ai fu te volo lahi. Kon ko tahat ka mau tau ka kai. Ka mau na ke alo liha mea, pia mau haki se nit, na fua, tito alo. No fai ko ko tahat ka mau tau te mo fai klot mamahi. Mo fai klot mamahi, fa o fai e. Ndi hoko mai ka tau tolu. Mantoi, ka kipaanga ko tau mau, it's not much. Ko tau ilo bea ka tau no fo, eh? Mau inga ka tau toi ako. Te tau kai ham, ka whinga e mea whanau ke lawa ki ako. Mau inga ka tau toi lotu. Te tau kai ham, ka aia ka wenga lotu. Pako uhinga laia e tau o. Papa wani ko man. Ka kotui. Ka uhinga laia e tau o e kai mea. E kua ue sia ai balance e tau mo ui ngā ue COVID-19. Pako ase mea pe, ko haiten tai whimau. Ko hau nā taupe tola whai kua kauni, taim na fofo whanau ai usama. Ko haiten tai whimau. Ka koe te walo ia ne whaka ari mai, he? Mana tui. Ka koe ne whaka ari. And it makes it look beautiful. It makes it look desirable. O hange pe, koe hawa te walo, he? Ange whaifua. Ia atama mo iwi. He made it look desirable. And they ate. And they sinned. O tau like mana pon. Not only for my flower. But for many flowers out there. Ko au e kai pe tuku. E ko hanga e au personalize. And that's my weakness. My strength is also my weakness. Me ang tonga ke businessy. I personalize it. Ko hau ko ki kei ni he. Ko win my lose. Ko ai kei mi. Ko inga o lose. Ne ke he tau e lau. Ke au whakafe. Whakafe mau kakai. But I personalize. O smatu ko ni hal. Au tok tau tu whau ia he. Iau. Ako i se ni tia he. Na ke to tong pasi. Ako i se ni tia na ke. To tong ia ke ni ngai pila telefoni. Ai lua muri ni he. Ai reni. Pero dai mo ko ta utu fai ko to sio pehe atu. That's when I get in trouble. That's when I go to be beat up, wow. So that I can get to it. I mean, yeah. Oswesi ni ya. Ko ala kakai ko mangai na vai to fi ngiau. Al dum pa. How? Lai ngai fonga na oslawa ki mo. Ai mama e sirini o al ko ia. There's no use talking about it. Ko permanent flower for ani oktu ke vahea ia katunia ia aho o luaki o February kan tere vahe ko ia. Te vahea ko mea pe fai ko refund. Mana mo whanau whalere mai ko tau refund ia pe. Ka pau ke whea ma o sirini ki whafoki atu. Mahalo te ke tari e mai na tolo. Give me 3 months. Give me a February maasi e peleli. He? Lai ago i sapat whae, ko os refani ki mua sapat wha me. Whi mahi na tolo ko kore atai tuk mai ka teo. Ke u whinga i homo si ni ke whoki atu. Neongo ko alo ka kai mo panga. Nake i wahea, nake i ak flower i ak.
Kako personalize me ya. Pako grifani e ka pehen e grifani. Te ukamata i ka kaingo na momo mai. Ai na ha famui. Te tau kamata, te tau lele whalo mui. Me he tō taha na transfer famui mai ke kua kauni. Kamata e rifani. O lele backwards. O alwa o ke takere. O ngai flowers na got stuck. Sai. Ko rifani lewa e pehen. There are other options. Option uwaki. Ko refund ho siri ni. Fo ilele ko ni. The refund ho mo sanity without profit. It's not siri ni me. Give me until the end of April. Ko refund ki os. Sai. Ko refund ya ho siri ni. Ko option ko taha. Ko me ani. In my mind. Ko me ani fai mo fuangau pe amave. Ka pau te mau loto. Ke refund ho mo sili ni i kaloni. Kaloni te lango mea whanam lelei whale mea ke mata. Te lango lotioni, hand creams. Ko mau mai koloan ko lolo whaito. Lolo ki he bebe, lolo ki kauti, lolo ki stressy. Ai, you name it. Ha mea he mau koloa, he mau kautaha. Oku ke loto, ke whawhitongi at ke value silinda ke o mai. Te ulava. He sio ke mea ani, ka mau te motari ke a mau sendi e ki mata whaingata. Ka ka pau o mo loto, ke o rifani, whaunga ke o fixe mea ani, ka refund by doing what I know that I do best. What I do best is my job, the perfume, the dream company. Ai go pe. Ka pau te whawhetong kaloni ho mo sirini e waweange ia. Ka ki ngatai e ki lahiange mai e ki ova ka whai kaloni ta. I mea ko ka pau te ke almo o sirini o whakatau no moro. Ko mea ia ko wiloi. He ko no ngā i kaloni te lava atu ki whai extra. Ko ngā as a gift. Sai, ka pau e talia ke refund sirini. Like I said, te alu ko ia mui mui herisi ke awha osko e peleri. Ko ia e kainga. Hawa mou lau ofa mai toi mai I mui e messenger. Because toi ke text ke 021-220-1525. Ko ahoni na lahinga we ahoni. Kana kai ke wongo I hela ia. You know why? Because ko ngā we ahoni, it has nothing to do with flowers. Ko ngā we ahoni was only with where my passion is. My passion is in perfumes. That's what I do best. Is working. I he mea, whaofa, namulele, he. O songi ki ai, mau ki sendit, ahoni whiwhia. Hu mai kakai, kau customer, ka kia tai tala noa flower. Hopi si, mo ilo mena moha ahoni, ko foi wala mohe, ko ia be, nau sevia, mo tolo au ke hiwa e poni. Ai ke o kakake ke sawa, hu mai kakai, they don't mind. E kulue hala mo foi wala mohe. They don't mind. O nau whiwhia me ke ho mai, o ko ke tau tua tue. And I miss my job. No way, lying, we are me. I could you all yoga see. Because it's what I do very best. No, I'm a new fit taki. Ki kautai a seria. Filave magai otagoni atokovalo. Otai ko valuafe. Ko ga ke lava ki sfempo supply. Na
toi ka nau tolu. Ko ngai whihalak nai hoko whamatala uhinga nau en apo he lua ko ni this financial hole. Ko mea maho inga ai pālangi e tala noa mo ni ko no ya. Ke te toi loi but it hit the point. Ko tala pe uhinga nau en apo he lua ko ni ko ya ua sia business e COVID alua awia usama ke mawa se ni te mawa shopping. Ka pālangi hua kai mahino mo. Ni whamatala pe atu. Oh, si mahino pia ka nau tolu. E ko ia hei. Ko fia lahi aon. It's like I miss doing what I always do. How ko customer me, we talk happily, eh? Whamalo hana o gen I ko arang e tau, tikai pe ato mo ota. Pani, o whalai mona mo tolu iau, eh? Ko na koto e taha nge wholo hana o report iau ke turi. Masi, koutou ilan, tana e aonga pēra whaasau te I mo tolu. Masi mo tae tohi ake Facebook ha, eh? Mo tae kape mai au whiwhine matua kaka, kako mo ilo. You all know something weird must have happened. Paubina mea na e hoko o uesia behani ngawe, koingo o stalatu. Uesia au, and I'm not the only one affected. Uesia ki mo tolu, uesia mama niko toa. Pako ia mo ofa mai. Tala ko mo kainga. Koi kupu I lea wholofola. Koi maa. Kai e maa e kakawai mata. Ko ia tau malu anga. Stick to the scriptures. No foi wholofola. No foi whaunga. Koi whaunga koe ha. Tari e masi wā. Tari whi maari e pe mea koa tau nonga pe hai. Tau nofo pe hai. Mo tau ha. Toki mo ui pe. Tau mo I tatau pe ma tahagou. Pape eu ne tau kai hai le whanite. O ku tau mo ui tatau pe. Oi pe eu kai steiki ha. Pa tau kai tō pai rā tolu. Pa tau sat ki tai hai. Kua osi ka pakau mai hanga angelo. Tau tatau pe. Whala ngā we e mai kakawa mata. Koi ai kakai. Tuku ai o holo kume lipanga. Tak taha nofo ma hono ap. Ia ka paule moli. Pia mo staka. Tari whi marie ai. Iku anga. Anunua. Be responsible. Take responsibility. And move forward. And you will be wiser this time. You will be blessed. Why? Mau ingang e mea na ke ako. Me experience. I se niti ko nai more. Kapor nai more ho se niti wa mea lai ke ako. It's worth it. It's worth it. Ko ia kakai ko e ko kore at. Whamole tuk mai mua ka te au. Until the end of April. Ke refund mo dol going backward. Beginning with the person who transferred the last to me. And if you are happy for me to refund you in perfumes, please, you would be so happy. You will say, oh, that quite blessing me, I feel goodies going to go out instead of the usama money. Also, yay, I got that come. This is my field of expertise. I hold a record of the highest sales, both in Australia and New Zealand. Until the day I can tell you, they lea ki he nau mategi ai. They tau lea ki ai. He ko no ia no ngā we malo ki tau lea ki ai. Pe koe ko tātua kai, let me fix this my way. And have faith. Ko au, te kai ki ufu. Tau o start pe he kamata. I have no background in usama. I have no background in economics. I told you the truth. Hangepe ko u disclaimer one of talato he video. O talat pe au ka mo tolu. Ko whai ako English iau. Ko whai ako drama. Ega background okay economics or finance. Pe ko ia ka nea ko ia.
I don't think I did very bad. No. Safe pick up all. You all got something nice. You all got something. Lucky enough to Tabaki. Thank you. Thank God. Hey? Thank God. Pakon ich got up in a cake. But I took the wako katobe. It's a learning experience. And people, money comes and go. The most important thing for me in this experience, getting to know new types of people. They're not perfume people. They all come. Wow, I make new friends. I meet new faces. I make new relationships. Some of you were not what I expected. Like a bad dream. It's over. Wake up. It's over. The dream ends here. The libanga ends here. For me, it won't end until the end of April, when I will refund everybody. Don't go allow it me. Don't go allow it me. Oh, quick to have me a refund. You either win or lose, but I'm not like that. Tell me I'm stupid. Tell me I'm foolish. Refund me. The Lord will provide a way. Kapau. Kotamua. Octoton. Pagotui. Octoton. If I forget more silini, I go silini. Hard earned money. Want to take this chance to thank all of you, my Tongan brothers and sisters, my Samoan friends, Fijian friends, Maori friends, and Indian friends. Who came on board with Gardenia fucked up lucky in this journey, in our quest to better our lives, in our quest for financial freedom. Now, it's not an easy thing. It's not easy in the eyes of defeat to come clean, come open like this. Apologize. I'm so sorry. I tried my best. I tried. I even replanted a new flower, but because people still demand, they still demand a refund. How can you move work out? Ostalata video, no more refund. Took a silly nigga malo. Nyango ya muha kuambi, mufama nana ya, mukai like a down, more abuse ya. The enemy, they'll keep big silly. Because your safety, hope family. I may be dumb, but when I make important decisions, I have to go with my family. I have to consider my life, my children's life.
ko ia, ko ki fuaka fau na to. Ko au hia me silinia ko ia. Hinga refund. I'm a woman of my words. Even though it takes time, I will square up with everyone. Kofia, atau mahen, heki flower kon dato. Lai ngai mea whawhiawhia na hoko. Lai ngai mea whamamai. I feel like tau wako katoa me iai. Whamore more at pauna iai ataki ne kai ki sai. I think everything happened for a reason. And I think this is my cue. Enough is enough. And go back to my job. My customers miss me so much. And I miss serving my customers. I want to, on behalf of my children, I want to apologize as well. Upon the I perform to the film. As of tonight, the 21st of January 2021, the gardenia for Kitawaki will no longer be. And I, within the next 3 months, will clean up so that we can part in good terms and continue to be friends. And move on with our lives in our separate ways. Koya, obebe ki live ko faipon from our Lord. Take time to watch me from this night forth. My videos will only focus on the perfumes, on La Rêve, my job that I love the most. Koyai, have a good night, and I will catch up with you individually in the first available time to discuss your refunds or orders in exchange of your money. Okay? Koyai, ko offline, ko motol, malo apito mo mea mai, ka mo mea do ofat.